шумо маро фаҳмида истоде? Вы меня понимаете? Шумо ба забони русӣ гап мезанед? Вы говорите по-русски? Кам-кам. Чуть-чуть. Ман мефаҳмам, аммо ҷавоб додан наметавонам. Я понимаю, но ответить не могу. Ман ба забони русӣ хонда метавонам, аммо гап задан наметавонам. Я могу читать, но не могу говорить по-русски. Фаҳмонед, дар инҷо чӣ нависта шудааст? Объясните, что здесь написано? Ман ба забони русӣ хеле хуб мехонам. Я довольно сносно читаю по-русски. Ман ба забони русӣ таҷрибаи гуфтугӯӣ хеле кам дорам. У меня нет достаточной практики по русскому языку. Ин калима чӣ тавр талаффуз карда мешавад? Как произносится это слово? Агар ки хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гуфтугӯ карданро омӯзед, ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. Дарсҳои мо пурра онлайн аст ва дар Telegram мегузарад. Барои маълумоти пурра ва иштирок кардан ба курси онлайни мо ба ҳамин рақамҳо ба Telegram мо муроҷиат кунед ва мо ба шумо маълумоти пурра оиди курс медиҳем.